الله الرحمن الرحيم. أسماء الحسنى والصفات العلى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين وحجة على الخلق أجمعين، صلوات الله وسلام عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Mahuli mga kakasih sin Allah subhanahu wa ta'ala, tumukbal na isab kami pangadjian hiatud namu maun pahadarat sin kamu in pangadjian day ngakalam si mahasud si mahatinggi iban day nga hadis sin junjungan taniw alaihi salatu wassalam. Mga anak kapo namu atiranan, masi-kita niyo pangadjian bunga sin pag-iman. Salta masi rakitan niyo pangadjian in bunga sin pag-iman. Dahil nga mga bunga sin pag-iman, amuna im mga tao di pagsumuhon hakarayawan, aula na tuod, di pagsumuhon, masi sila lagak, imingat sin ilmu, amin ipapaingat kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Haruman ini ganapan namu yung pangadjian. Dayaw sin ilmu, inluna niya mga tuan. Sin ilmu ini, amuna im mga tao. Patubuon nila habigi sin jantung nila. Sa rayaw ring akatan marayaw. Amuna in ilmu. Ilmu ma'rifatu Rabb. Ingatun nila matan. In nagpapanjari kanila. Dahil nga sabab yan mga tuan, kanunungan nila na yung kataan, pakaradyaan, kaya na naman nila. Lawi. In kanungnung nila, lawi imbaya nila, imingat sin ilmu, antara sin ipon, iban tagipon. Mga katautay manguran,
Beta simahatinggi. Panagnaan ayat. Beta sin Allah Ta'ala tungod maun paparakala ini. Parman simahatinggi. Ya ayyuhan nas. Tiyawag sin Allah Ta'ala insa barang manusia. May tayad to tiyawag sin Allah Ta'ala insa barang manusia. Kalasahan sin Tuhan. Kalasahan sin Allah Ta'ala ringa sabiad to mga Tuhan ingatun na tuunin sabab. Sinhi kalasah taniw pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagka siya malasa kato, ingatun taniw unin sabab. Sinhi kalasa kato sin Allah Ta'ala. Dahil nga sabab yan mga Tuhan, yari biyay kato taniw pangadyan taniw ni. Pagkain Tuhan malasa kato, naunin hinanguntan niyo ang pasya. Malasa kato. Ang pakita kalasahan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, unin hinanguntan niyo. Na inumbul hamuuk. Ingatun taniyo in nagpapanjari kato. Dahil nga mga ingatun taniyo, la khalika illallah. Wayroon nagpapanjari. Wayroon makaraos magpapanjari. Wayroon makaraos magpaawon. Singkatan way tupot din Allah Subhanahu wa Ta'ala. La radika illallah. Wayroon makaraos magdihil rijiki. Tunggal da tuput in Allah Subhanahu. La malika illallah. Wayroon magbabaya-baya. Wayroon tagkapatid. Tunggal din Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amuyad to mga Tuhan. Dahil mga higanap na mo pangadyan na to doon. Dahil nga sababian niya rin pa man sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhan nas, mga kamu anak po Adam. Maulong ben Allah Ta'ala kato. Iwan dihilan kita niyo panyap. Pagka siya na may kato, maulong siya kato, dihilan kita niyo panyap. Pakayun na to, ampa kita niyo kaulungan niya. Bukon na may sadya siya. Ya ayyuhan nas, mga kamu anak po Adam. Ubudu rabbakum. Tunggalan niyo. Impagtag-ipon niyo patuhan. Ay may taiyad tubihad timpawayta sin Allah Ta'ala. Sabab matao din piyagtatag-ipunan sin tao. Ginis babara pa na in piyagtag-ipunan si manusia. Dahil hajaman nakauna sambil pajaman ini. Ubudu rabbakum. Tunggalan yung pagtag-ipon niyo patuhan. Alladhi khalaqakum. Hangkan subayin niyo tunggalon yung pagtag-ipon kaniya. Huwa alladhi khalaqakum. Tunggal da siya. In nagpapanjari kaniyo. Aturayan doon. Nagpapanjari hamano siya impanagnaan Adam.
Tunggal da Allah subhanahu wa ta'ala. Wairuun tao makagaus. Punun na sin tao yung gaus niya, way tao makahinang tao. Dahil nga sabab yan, piyahati kato sin Allah Ta'ala, in kakawasahan niya nagpapanjari kato, manunjo kisin siya tuod suway, in tunggal pagtag-ipunan. In Adam alaihissalam, piyapanjari niya ring halupa. Inaputan yung Hawa, piyapanjari rin kaniya. Dahil nga usok niya. Yung pagpapanjari ha usog, dahil nga lupa. Yung pagpapanjari ha babae, dahil ha usog, kiyawa, dahil ha usog, sinusog. Dua na mga tuwan. Ini katu piyapanjari sin Allah Ta'ala. Dahing hababai. Way nalamod sinusug. Amo na in hinabi Allah Isa. Kawasasin Allah subhanahu wa ta'ala papagkahakarantod kato. Ingkusog sin ilmo. Tuna. Hikatuna. Ini kaupat papagkahakarantod kato. Piyapanjari sin Allah ta'ala. Daing hausog na iban babae. Sambil na sadya maabutin adlaw kiamat, dahil nahausog ibang babae. Na mga tuwan. Yan yung papagkahakarantod kato sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ingan sin pagkahakadyan iman. In iman puunan singkatan ibadat. Puunan singkatan ibadat iibadatun mo. Apabila wala duunin iman hapag ibadat mo, uno-uno na ibadat, pag ubos man pag ibadat, larak. Bukun hat larak, way kasahan sininan. Dahil dito timagna, inggamot iban hugot. Sin pagtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadat sindila. Ibadat sinatay. Ibadat sin pito ang gaw takbaran. Dahil dito tumagna. Ingan niya. Al-imanu billah. In pamarat saya panagpapanjari siya nagpapanjari singkatan piyapanjari. Dahil dito naman ay tay. In palsugpatanan tara sinipo ni Bantagipo. Damik kiyan dahil dito na tumagna. In atulan hantara sinipon ibantag-ipon. Maka din ipon at tag-ipon. Sabab ubus niya piyapanjari sin mahasut si mahatinggi biutangan siya atulan. U'budu rabbakum alladhi khalaqakum, papanjarikan niyo. Walladhina min qablikum, iban sin nakauna rin kanyo. Mga anak ka po, inayatin ni biyasa na to na sadya. Wala na to diundungan. Bang unuto ding kabayaan si mahasut si mahatinggi kato di hayat ini.
Indiung dungan natu kahalan natu. Indiung dungan natu kabayaan natu. Dahil nga sabab yan, naawon impang da-da. Ampa impang da-da, di manjari maawon. Wayroon pang da-daan mo pahisiw-siw tao. Di da ko mang da-da pabaran mo. Di da ko mang da-da pahisiw-siw tao. Di da ko mang da-da patuhan. Biyaon pang da-da na pakataan. May tayad to. Wala naroon kaniya ing kanungnungan siya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ampain siya matan kanungnungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Naglalagi siya sin langit sin Tuhan. Naglalangi siya sin dum iwan adlaw sin Tuhan. Wayroon tao makakawa sa maginang dum. Wayroon tao makawa sa maginang adlaw. Kawasara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Aturayan Tuhan. Sa wala na to iatod, nangita-ngita sadya kita niyo sing kahalan. O budu rabbakum, tunggalan niyo to din pagtag-ipon niyo patuhan. Pagtag-ipon sin jantung niyo, pagtag-ipon sin suara niyo, pagtag-ipon sin pituang takbaran niyo, uno-uno na pagtag-ipon. Papagtaatan kaniyo sin Allah Ta'ala, ay niyo to dakareng kabayaan niyo. Bukon pagtag-ipon patuhan bang nato iagad ing kabayaan nato. Allazi khalaqakum wallazina min qablikum. Nagpapanjari kanyo. Iban sin nakauna rin kanyo. Unang beta sin Allah Ta'ala maksud yan. La'allakum tattakun. Supaya kamu magmamuwamatan patuhan. Ingkatan pakarajaan niyo roon ibutang niyo kabayaan sin Tuhan. Ayaw niyo sadya butangan pakabayaan niyo. Pakabayaan sin akal niyo. Pakabayaan sin pikilan niyo. Pakabayaan sin kamukatantan sa kawa. Butangan niyo tuod pabutang kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Supaya kamu magmabuwamatan patuhan. Na bang matan nagmabuwa patuhan mga Tuhan, siya na yan ing kalasahan sin Tuhan, siya na yan ing matan kimugdan kalasahan sin Tuhan. Ampay pagmabuwa, amo na yadin kalalagihan na to. Innama yatakabbal Allahu minal muttaqin. Wayroon tay maunsin Tuhan ibadat. Bang wala doonin pagmabuwa. Bang wala doonin panghinunggali pa Allah subhanahu wa ta'ala. Intay maundasin Allah ta'ala matan ibadat. Innama yatakabbal Allah minal muttaqin. Dahil mga muttaqin. Bukon pa isabkatan. Amin matan nagmabuka. Nyuk-nyuk kakabayaan sin Tuhan. Aturayan Tuhan. Ingkatan pakarajaan niya roon yung pagmabuka. Radiyallahu anhum wa radu'an. Makuyag. Iban kaya kuyag. Nagrida kanila in Tuhan, makuyag kanila in Tuhan. Damik kanin sila. Namay tayo Allah Ta'ala makuyag kanila. Nagrida na kanila. Zalika liman khasya rabbah. Sabab.
Indamikian nyaddu. Hangkan sila kia kuyakan kia ridaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kia nungnungan sila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab patut sila kanungnungan. Yaunin signal sa lagu-lagu. Pag mabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan mga anak kapo. Dahil nga sabab dito, aun mahal kahatay na to. Naunin mahal kahatay na to. Kabayaan sin Tuhan. Apabila kalasahan na to, na kanunungan na to na yung kabayaan sin Allah Ta'ala. Saydul kaun. Kita niyo. Imarayaw hakatan pia panjari sin Tuhan. Way wihandayaw. Usog marayaw. Saydul kaun nakura panghu singkatan pia panjari. Bang di mabihad tu mga tuan. Di na tu ma-enjoy yung karayawan. Nag-enjoy na yung katan, pia panjari sin Tuhan siya yung kita niyo amin pinakamarayaw pia panjari. Wala na to na hampiting karayawan. Dihil sin Allah Ta'ala riha dunya. Dihilan kita niyo katantan sa wala na to na enjoy. Wala na to na hampit pa karayawan. Karena wala doon ng kabayaan sin Allah Ta'ala. Piyakay na to hakabayaan na to. Tining kita niyo under control sin kabayaan sin Tuhan. Aung pagbaya dil kato taniyo sa sumagawa suwairi makaliuring ahad tiyo gila sin Allah Ta'ala. Na mga tay manghud na mo. Yad tumbay tak kato sin Allah Ta'ala. Ingkanyuk-nyukan sinilmuin. Ma'rifatul Rabb. Pandai-pandikal manusia. Tujuh patuhan niya. Maingat siya magtuhan. May tapiangajit niya insulatkan niya sin Tuhan. Tuhan ni mag-i-study riha dunya ini. O ibihan. Na ay na to kalupahan istadi hunin. Dunya ini ban akhirat. Hisiusi mawaya sumanya nga dunya pangajiun niya ini. Hisiusi uramikya ni mawaya sumanya nga adlaw kana-kana pangajiun niya ini. Paman sin Allah Ta'ala. Alladhi ja'ala lakumul arda firasha was-samaa'a binaa'a. Piyakuyag kita niyo sin Allah Ta'ala. Huwalladhi ja'ala lakumul arda firasha. Gumi. Wayron tao maingat maghinang gumi lupa. Way. Nisanda tiyo-tiyo yun, way makaingat. Nahisin na ginang yan. Allah subhanahu wa ta'ala. Para kan siyo. Para kato. Ja'ala lakumul arda firasa. Piapan jarihan kita niyo sintuhan gumi. Yari hababaw singguming kakukunahan na to. In pagkaun na to. In badyo na to, in hanig na to, in katan kakukunahan sing kabuhitan yung iwan sing kamatay na to.
وَجَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً. Langit. Lupa. Iban langit, iban sinhalauman niya. Piapan jari sinallahu ta'ala barakatuh. Yan Tuhan yung bunga sin pag-iman. Kanunungan niya. Ini anu gaharakan niya sin Allah subhanahu wa ta'ala misan datiu-tiu. May tayad tu sa baba mo at rijiki nila. Wa anzala minas sama'i ma'a. Fa'akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Nagpanaog intuhan ding halangit. Nauno, ulan. Nagpaulan. Way makakaustaw magpaulan. Aun da pangadji bihon magpaulan sana. Limited da. Tiu-tiu da. Bang sila nakaingat, daing daha, hinduk kanila sinallahu ta'ala. Sain original niya ring Allah subhanahu wa ta'ala. Kuno yan Tuhan, rizqan lakum. Pagdatong silunan ding halangit harap pababaw singgumi timubu ang katumbu-tumbuhan. Rizqan lakum. Mahisin ar-rajib. Wallah. La rajika illallah. Wairuun magdirihir rijiki ta'u. Nasung na magilaw halain ta'u bihang. Maita, impang hati niya nagkukontrol sin rijiki niya yadto kandayahan niya un. Bukun. Ar-rizqu laysa bayna yaday Abdar Razzaq. War-rizqu bayna yaday Allah. In rizqi bukun dun hata'u, bukun dun haipun sintuhan biutang niya. Tuhan. Biya bajitan kita asal pakanya. Wairuun makakawa sin anughara rizqi kay musin Allah Ta'ala way. Di muray sab makawain kanila. Dahil nga sabab yan para yawin atay mo. Ini anughara kay musin Allah Ta'ala suku mo way makakawa. Di makakawain syaitan, di makakawain malaikat, di makakawain ni siu-siu. May tak kau magkarukaan. Taymang. Nahangkan kau yang nagkarukaan. Sabab bukun marayaw, bukun makamdu, simpal sugpatan sin jantung po panagpapanjari kayo mo. Aula-aula nari mo nabasawnin ayat biyayta sin Allah Ta'ala. Amin ipagpakam do sin pangatayan mo, sin intiap-tiap ipon sin Tuhan, biubutangan niya budget, di makawa sinisiw-siw. La rajika illallah. Wairuun makarihir rijiki. Hami siya ninistahbay mo, hambukis da, di mo rakakausan pa kaunun. Nainistah laud. Barkala-kalaan. Wirunista makayog, matambok. Imbanut sinista, sakali mataud-taw bukun hat makayog. Mataud di makaun. Kansuin sabab yan, sabab sinista bukun, sabab niya lisuan siya.
Wairon damisan manuk-manuk ya habdi. Bangaw manuk-manuk ya habdi, kiukural sintao. May tayan di pagabdiun, sabab, namang lawag siya. وأنزلنا من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم رزق aturayan to impag-ibadat patuhan iwansin riziki papag-ususun kita nusin Tuhan mag-ibadat. Ampay paglagsin riziki, di kagunahan mag-us-us. Pamsu pi manakribiha, wa kulu min rizkihi. Ampay pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala, wa syari'u, pag-us-us kamu. Sakali na baliskat. Impaglago sa hasintao, ingat tunduman, lawri magtug, magtali. Haunim marayaw bihun yadto hawla ini yadto hawno ini dahil nga sabab yan mga tuwan pataurun tanyo impag-ingat tanyo sinilmo in Rasul sallallahu alaihi wasallam nang hindua siya unimpiyang hinduaan niya bang siya nang hindua para kato ito. Hindu niya kato. Unin pang hinduaan niya. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina. O Tuhan namo, mangayo kami kayo mo. Suhurun namo kayo mo. Sabab dia akmo kami, papangayoon suhud kayo mo. Na mangayo kami kayo mo suhud. Suhurun namo kayo mo. In dunya ini, bang man bukun mahal kahalom sin jantung namo. Kadi ko ni. Sakali mo na mahal kahataw. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina. Pangayoon namo o Tuhan namo kay mo. Ay mo palaggo halom sin jantung namo ini para kalat dunya ini. Wala mablaga ilmina. Ivan pangayoon namo kay mo. In ilmu pagdunya ini wang man bukun. Mataud kamu. In mataud kamu, ilmu kabayaan mo. Nasa kalituan. Napaliskat na. Nari nga sabiad to, mga anak kapwatiranan, hiwayta na mo in luna niya. In sarayaw-rayaw ilmu, ma'arifaturab. Imingat in ipon, patagipon. Ay ingat na sintang katanil mo. Nabihan katan. Magkagunahan kita niyo harap pabihan. Di kita niyo mahinang bihan bang wala doon in ilmu. Biyayta sin Allah Ta'ala. La khalika illallah wa la rajika illahu Allah subhanahu wa ta'ala. Fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Rizki ni. Kaniyo kataan ho. Tiyo mataud. Kaya lupasan kita ni. Rizki. Wala na tuyusal pakabayaan sin Tuhan. Ingkaibanan pia panjari sin Tuhan bukum manusia. Kahayup-hayupan. Katumbu-tumbuhan. Nausal nila indihil kanila sin Tuhan. Ampain sila kita niyo imagusala. Tulayan Tuhan. Nawang iniri makad tu pa ilmu.
Ma'rifatu Rabb. Imingatin ipun patagipun. Way sistema sing kabuhitan niyo. Way atulan sing kabuhitan niyo. Way atulan sing pangdungugtan niyo. Way atulan sing pangitatan niyo. Ingkatan kakahiwal taniyo way runatulan. Long may ko sa magbeta way atulan, taka atulan noon. Atulan day nga pikilan sintao. Nabang atulan na pikilan sintao, magtiyaw, nagkalo na. Kanya-kanya pikilan. Magtaw-taya na at nagambulda na, kanya-kanya pikilan. Sa kawain atulan ding Allah Ta'ala ri pagkalo. Nagdara siya rahmat. Nagdara siya barakat. Nagdara siya kuyag. Ya subhanallah. Mga anak po. Kagunahan taniyong kuyag day nga Tuhan. Kiyuyagan na kita niyo katantan. Apabila wala duning kuyag min Rabbil Alamin daing hanag papanjari sil langit iwan lupa iwan na sin tan kiyuyagan kita ni dumini pagkunso magiluhala maita wala na kita ni ruun ha lillahi mulkus samawati wal ard. Aturayan to. Puas kita pia panjari sintuhan. Hikarwa puas dihilang kita sintuhan rezeki. Hipatumtum katu. La malika illallah. Firman niya. Tabarakalladzi biyadil mulk. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Siya nakura singkatan nakura. Siya magbabaya singkatan panjari. Na, nagbaya manin tao. Control niya man. Wala siya roon nakabayaan sintuhan. Nagkontrol siya sing kabayaan niya. Piagmilikan niya, piagbaya-bayaan niya yung kabayaan niya. Mataod oposisyon. Sa kawatuan, bang kabayaan sinallahu ta'ala yung piyakay muway oposisyon. Sa baba mo yan yung pag-akaran sin tiap-tiap manusia. Way sumula. Tabarakalladzi. Pula-pula mo mabaraka. Tabarakalladzi biyadil mulk. Yaon kanin pagbaya. Ay ikaw kumuha di nga pagbaya sin Tuhan. Hikarun. Hipiraun. Hinamrud. Gimuha di nga pagbaya sin Tuhan. Naghinang sila pamarinta kabayaan nila. Naghinang sila atulan kabayaan nila. Nanigabluan. Yari pahadong niya, nagsapad-sapad na sila. Kaya mang Allah subhanahu wa ta'ala waitaan kita niyo. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Ayaw tuod ni hinangan. Ay kamu magtuhan duwayng ding Allah subhanahu wa ta'ala. Sing kaya ingatan niyo wayroon tunggal makahinang silangit iwan lupa. Nagpapanjari sing katanta ni siura. Kaya ingatan niyan sing kataan.
ay kamu magsakuto pa Allah Ta'ala. Turayan to na inluna niya sin ma'rifatur Rabb, recognize niya way nakapagpapanjari Tuhanda, way nagulin sin rijiki Tuhanda, way ron na mamarinta mahakawasa Allah subhanahu wa ta'ala. Mudabbirul kaun, nagpararakan singkatan pakaradyaan nababaw singgumi iban singkatan ini wal wahidul ahad, tunggal dahil mahasut si mahatinggi, ayaw kita niumig deng hayan mga anak po. Nagkaginisan na impikilan si manu si ababaw singgumi, ayaw sadya kita niyo kumuha deng hapamarinta kabayaan sin Tuhan. Ayaw sadya kita niyo kumuha deng plano kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Magplano kita niyo sin kabayaan na to, di da. Sulangun kita niyo, aono posisyon halombay. Balikan na to. In atulan kabayaan sin Tuhan, way magupos. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Tay manghudam. In Rasul sallallahu alaihi wasallam aum beta niya kato tanyo makakuyag. Sa imbeta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam makakuyag way makatayma. Bang bukun siya ha ilmu kabayaan sin Tuhan. Sabab nakauna yung panayma niya sin ilmu kabayaan niya. Na yung pangasuko mga tuwan, unim makakuyag biyay ta sin Rasul sallallahu sallam kato. In Rasul sallallahu alaihi wasallam naraak sin Tuhan magdasing kakuyagan marikato. Bukun magdasing kasusahan. Sa laggo-laggo kasusahan halom simak kahajaman na kauna. Sa kawatuhan na halulay sindara sin Nabi. Labi tunggatus barhala halom sing Ka'bah. Wairun misan yaluman. Inta uruun. May tayad to. Napatubo nila yung kakuyagan di arasin. Napatubo sin Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam iban simiyagad kaniya. Napatubo niya maning biyad turagbus. Pagkita nila marayaw mga tuwan, amo na yung nagbutang yaw ni nag-iig. Kung ilaw na marayaw ang kato, amin ni marayaw. Kaya nga sababian mga tuwan. Sa lugay taniuri kumuyag sindeng hatuhan. Magduruhuning kuyag na to sindeng kato. Iwan sing kita taniho pagkain na to. Sabab magtatao din ingat sintao. Magtatao din kapinda-pindahan singkatan kagugunahan sintao. Kaya lupahan nila yung ilmu dengan Allah Ta'ala. Biasin sa kaula-ulay manusia yaun ingat nila na. Wala naruuning kawasasin Tuhan kanila. Na magsusung mga tuan ing kahalubiluhan.
Sebab pasalutun sin anak kinama. Ako along ni ama maingat din kayo. Nagbihan-bihanin ta. In Rasul sallallahu alaihi wasallam piya kuyag kato tanyo tayma anyo in rahmat sin Tuhan. Natayma Tuhan. Daing hamang ati ay maknilay karwa tayma anyo in addat hino sin Tuhan. Yan Tuhan. Maita. Intaw nagdara si ma'rifatul Rabb o ma'rifatullah yaong kanya yung paglasa. Yaong kanya addat kabayaan sinakama bukun addat kabayaan sintao. In addat kabayaan sintao pagdatong si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam piyapas na sintao. Di naman jaring buhiun magbalik. Bihaon biuhi sintao. So wailong nin addat na kaunayad tu buhiun na tu. Pangaddatan sing kamaasan na tu. Imingat man sila si ma'rifatullah, ma'rifatul Rabb, tiang tangin niya ito. Iutod na, iutod way na, di na masugpat. Sabab di nakakunahan, yung kakunahan. Maglasa. Kapital singkatan, kapital. Paglasa mga tuan. Sa kawa, impaglasa na bahagi, nagduwa. Inhambuuk. Lasa, saya. Lasa mangi. Inhambuuk, lasa, hasana, marayaw. Nahunuin lasa marayaw yan, amun i-apply tanin la sa kabayaan sinarang. Maita, lillahi mulkus samawati wal ard. Bang lillah, way pagtagon personal interest. Mapapas yung pagtagon personal interest. Dahil nga sabab yan, sa lugayro ng personal interest, wala doon lillah. Imaksud sin lillah, ay mo akaring kabayaan mo. Pagtaating kabayaan sin Tuhan mo, ay mo na pagtaating kabayaan mo. Sipugun kaw siningat mo, sipugun kaw sinalta mo, sipugun kaw sin kawasan mo. Adapun bang doon yung kabayaan sin Tuhan, ikaw na yung taon na payakun dahil di dunya. Napayakun sin alta, napayakun sin kawasa, napayakun sin kusug, sabab piyakay mo, in lillahi mulkus samawati wal ard. Wala kau nakakuha. Ingkatan piyapanjari sin Tuhan lillah. Wala nila piya kay pakabayaan nila. In langit, lillara. In lupa, lillara. In katan, katumbo-tumbuhan, wala da sila mig, lillah. Aturayan Tuhan. In ibadat na tuununon ibadat, di tayo maunsin Tuhan bang wala doon in lillah. La tukbal. Di tayo maunsin Allah Ta'ala. Dahil nga sa babiyad to, walladhi yastahiqqul ibada, al-mustahiqqu lil ibadati wahdahu la syarika lahu Allah.
Mga kamaumaaksan namo, kataw ti manguran namo, bukon tuod paghulaan indunya. Aun sa jahapiton na tuday ni, in kita niyo na kauna. Bangman, maray na to na makawain pahapit hindi ka to. Supaya makasunod ka to taniyo, makaurul, aun urulun na ka to taniyo. Magunahon nila hadya ini. Di kay nga tani malaas, hibata isiw. Nah, pahuguton na to. In pangagad na to hakabayaan sin Tuhan. Pahuguton na to, in pamaugbog na to hakabayaan sin Tuhan. Di nakagunahan, pahuguton na to, in pamaugbog na to hakabayaan na to. Huwag kapaidahan. Kaya sulayan na to na. Mga tuan, mau nakita niyo pa-original pagbaugbog. Sa pabiyari kita niyo, halawang pagbaya sin Allah Ta'ala. Halawang pamarinta sin Allah Ta'ala. Langit iwan sin lupa. Bukun kato. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na mga tuan. In Rasul sallallahu sallam, duum adlaw. Dahil nga kabuhin niya, sambil siya nanaykod. Imbay ta niya kato kataniyo, pagkasila sa kamu. Indag busim pagkasilasan niyo, laway ring ha ma'rifatur Rabb. Laway ring ha. Nag-ingat. Iniipon ni Bantagipo. Dahil sa babian ni matan bariman, masusa sila, wang sila rin makapagtag-ipon patuhan. Imbukon bariman, balis katisab, masusa sila. Bang dumatong nen waktu pagtag-ipon pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngadto mga tuan. Na, in Rasul sallallahu alaihi wasallam na naikod din katutan niyo. Jukup. Jukupin kagugunahan na to. Bukon, yang pakita ni mga subuno na bain. Juko. Sambil paadlaw ini. Inamin Jukup yan to kagunahan na to. Ayaw kita niyo madto pa bukon Jukup. Hisiw yan, yung pagbasa. Ayaw kita niyo madto pa tao. Misanin kaniya kulang pa. Dahil nga sa mabiyan, maaunin pagambulda. Madto kita niyo pa-original Jukup. Amunin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Natubtob na rin to mga tuan, murah-murahan. Ini nakaganap kami pangadyan haruman ini. Kaya pasampay na mo, ha mga kakasisin Allah Subhanahu wa Ta'ala, harin din na inabutan. Sin pagpasampay ini, damikyan pa mga anak apo na mo, malayo ibang masuok. Nakaganap kami kaniyo pangadyan, insya Allah Subhanahu wa Ta'ala, murah-murahan, magtulong tawang kita niyo. Pagkabayaan sin Allah Ta'ala, magpalasa kita niyo kaniya, di nakarunahan magpalasa hatao. Bang wala doon yung paglasa, kabayaan sin Tuhan, yan na yung naglasa, kabayaan sin Taiwan tao, naglasa bihaon pagkunso, nagambulda, sa maun kita niyo, papaglasa, amin halawman, sin panghati, halawman sin ilmu, kabayaan sin Tuhan, ma'rifatur Rabb, aw ma'rifatullah. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد وأن يجعلنا هداة مهتدين وأن يجعلنا من الفائزين والمقبولين في الدنيا والآخرة إنه سميع قريب مجيب الدعاء اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا اللهم ربنا ألف بين قلوبنا واهدنا إلى صراطك المستقيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا فهما وعلما
يا الله إنك أنت علام الغيوب. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على خير خلقك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.